debata horas madihita namar hula-hula baru. Di hari nauni di bulan na ganon nunang hudul hita tutu dia matiar tiarma panggabia perhoraso pasomasuan dia mata nomor 2 debata di joloni jabu nomor sanga nomor 2 sigongom na say sinaon nagabe pangantaranya na pangebasan ni boru tu pahon na mata nomor 2 debata amang boru raja si hobing nung ngasip puluh hita tamar si panganon masagaton dan nalas domino man si tio doron nami masahon si dua saudara tubuhi may pamunda tudagi si panong maibulu si panagkonigoli tu pahon na mata nomor 2 debata asa tu sangkar matong apori matililubang matong sa 2 sinong mapinahamuna ko jolo no gabi na liula iburi-buru magurag makadadana na jolo mo pepeng mahita lah madua asa doron nami masahon na si dua asa pakoro na marhalto diagada di robean horas mahami banjaro si panganon na binasa ami tanyang nami tu debata berlebat ganda madihamu na mga lian iba tadi bawa si pangano si turun masak dia mahatana amang burku mau lihat matulang las rohanami las rohani badan las rohani tondi lumubi hukasat tami do tuamata nomor 2 di bata ala dileho do hai paksot dihamu matawi pagoro nai sanhami pagurun na margasiobi horas samulo lan aminaro horas lo kami akka pamurumuna ya hatana tulang si gabe-gabe jala si horas-horas ilo hatana tulakku natikos na natoho mapandohami amang boru raja si hobing panggabiya parhorasan alay hatani na matua na madoko bardo songon na hudur songon na mardalan asa siyadur asa takasita maduma takasita na mamora nakitu tu amang boru kupasahatani do dek kesahat dek ke si tio mono tuk songoni pedek kena boy terpasahot nami madado kamura jadi pamuron nami di hobing margana lasma rohamu majakos sa amang buruku asa dohono songon si tua asa titin na nito golang-golang ni balangguna tung songoni dope dek kena boy terpasahot di hula-hula raja siani para mamasu-masu madebata dia kapanjaluan muna atau huduti ma amang buru ase huduti bangadusi manukun manisi siano mau lihat mah dihamuna raja nami raja siani par doho rombongan tasikot tunek itu tunai pinasak muna labangan nami di bangsa tikon kami pamurung muna tuk takas do kami sudah pamurung muna dang manggotul kami sudah dari di dek kena pinasak muna tung manggo ngadok di saladi matutu saya digomak Tuhan mapasok-pasok di hamuna tulang na basa tulang na lagu diari nak sarpui dinak takas mas boluan anak do muna jala di anak sarpui marohai marokot tamu tu babas muna tu siapkan jalan nung mama to makapakilalata las di bawah saja dari om matutu ima dinamangkaran ada nagok kami tuhamuna terhula-hula nami raja sianibar bayiro hatana inu bobana tulakku pasaha mabiga panukunami pasaha tauduti amang boru olah tuhan mau lihat yang maditukan debata horas madihita namar hula-hula boru di suatu tu di batato mamang borku raja si hobi pinggan na hot di hudulan na namarisi hop perbuepir asa firma poki bahul-bahul pasalongan firma to dini hamu raja di pamuron nami si hobi mergana luju-luju nang angka pasamota matutu laos di batato de son napura sirara napura sidok mauliate di angka jolma na baradat asa dohono masona di angka na malo asa napura tano-tano ranking masiranggongan berat tersalelengop pada udau marhitehon anak midoh boruki nung ngabehita di bonggobi di bata matutu di basa ato di sona mangboru tanggo na godang marhitehon parsaripeon ni anak midoh boruki hutanggo nama pagtuturot tapay huti-hutot ta hujuluannya matutu laos di basa amang boru di so ringgit na ditopa ni pamarenta na ni sarihon niya magtaraja si palsrohan niya kadadala nalo si pucuton niya kainak tasoribada amang boru nama nakasi mau asa dia malakana dia mau na dia mahatana dia mana dia na niuka malakana tari da mana uno na amang boru ko mahatana asa tuje na toropo mga tusi ahadona ni do mau lihat ma tulang di batakas tulakku nama di sehami pamurung mana kami piatok tutakas ma tulakku sono hata nami na perjuludo di hari naksar pui di nang katahita keraja nami tentu sehari gudang dope na suharudas tuamu tulang nami apalagi di bagasat tikoma pasaton nami khobar tu namangkar adat kami tuamu na hulola nami sino bote kami tulang dalat tu palipi borusok pangururan
Naing maho pa buahon ni pitu hula-hula marga siani par mula majo pingga panukunan. Buru nami. Mau lihat itu lah. Jujur betul pun. Jadi seorang tulang. Gabi. Alam ko sa tayo ang pingga panukunan di pasahat tulang kutson tinggal pangalusi. Dosen kami pemurmunan nama sulok kami. Goki tulang pasu-pasu. Mau lihat ba dituhod de bata. Dinang ibabar hatamu mara dopo kami hula-hula raja siani par pingga panukunan. Roma hani pasahato pingga pangalusi. Asa mangalusi hinadengkan hinauli di ulau tayo baga sa sadarion. Atong tangyang nami tu de bata di hamu raja tihoping raja di pamurun nami. Asa ini dia nakalabo paridian hudi hamu pamurun nami marga si hoping musima dabo parsauli. Asa ini yang papagabe latini tabo-tabo. Ari muna marga si hoping magabi nunganing kaku dah hami hamu masih pangululu. Sama solo satu botian di 300 homa tong dirodang di bulan. Nunga upa ulah kami tu hamu pindah pangalusi. Sampai tagami dalah horas tok kita diramat itu. Atau amang boru. Para kudu nauli berdongan dona denggan. Asa takasi tamadu mata kasi tamamora. Siaku ni nauli siaku ni denggan takas mamang boru kubawa. Tulang nami. Ngawurok kami nakingan mulu bubuana tumido ana hurak sikop dari naksalpui di bagas buna. Sadarion mapas kokon nami. So ani mapawilan nami. Mau lihat ba dituhan de bata horas pa ni huamang baru kura sa sioping. Siya buwa milas rohakku tumangi hosa. Ngapitu habili di nami bawalu zugia nami hulini pinami margasya dipar adong margasi hobik kapena pangalwa-luan ni boru nami di bailas ni roha nami jalon nami maape sinamok nagok jala adak nagok siya kamu panguron nami margasi hobik maradopo kami hula-hulang margasya dipar atas tuglas roha nami amang boru dinang roho bagas nami ngari rahu pakatayo kita kana dua-dua atong ahong masa burang-burang na siya di Oliate boru nami Ronson. Halo. Jadi tulang takas do nalian naksalpui di sinamo no pasat kami andi te tongdo namar ningot. Ate tulang. Ya.